of Argao. The La Torta Festival is a celebration of Argao's most esteemed and cherished delicacy, the torta. It's a distinctive symbol of the town's rich cultural heritage and remarkable Spanish influence. It manifests Argawanon hospitality and generosity, as the torta is offered to guests and the family. All these in veneration to San Miguel Arcangel. Daghang salamat, Mayor Honorable Alan M. Cisaldo, Vice Mayor Honorable Orvi Ortega, and Honorable Municipal Councilors. Contingent number 50, La Torta Festival, Municipality of Argao. Sa'yo sa kamuntagon, si kwati nga mainito. Kinaham sa mabi-abihong Argawanon, si kwati nga lami iparisa. Torta. Nganong lami mani? Tuba, ang sikreto sa lamian nga torta. Argaw na ta, ma'am, sir! Pasalubong ma'am, sir. Ma'am, Torta, sir! ma'am, sir. Tablihan. Pasalubong ma'am, sir. Torta, ma'am, sir! A lot of Cebuanos still chose torta in this island full of different pastries. Argawanon, maghiusan na. Lami ang torta, ipasigaw ko ka. Makukihong luman, kinibibog na. Pagkaong sinagbulan, gusto ba? Venga, venga, kita magsadya. Chicos y chicas, kita magkasikas. Balik na mga senyores y senyoras. Come la torta, magsaulog na. La torta, la torta, lami ang pagkaon pagkasaw ata. La torta, pililog galit nga ikagasa. Sa karyo lang kini na tumatilawan. Magkatugay, magkalami, ang torta dili makalimtan. La torta, lami ang pagkaon pagkasaw ata. La torta, pililog galit nga ikagasa. Sa karyo lang kini na tumatilawan. Magkadugay, magkalami, ang torta dili makalimtan. San Miguel Arcangel, salamat sa paggabay sa katuigan nga ng lamay.
Daghang salamat Municipality of Argao, Contingent Number 50, La Torta Festival.